Yang aking din! Ay, nagadulakit din tilalaba ako na yan. Imbagkan ka, Mari Marta. Tabasit lang day talaba. Abay nga, agsangit ka matang. Ay, talagang agsangit akon, Mari. Apay aya, sangitan day talablaba? Kat saan matunay nga ado? Kita man day tilalaba. Adayo nga ado ngam day talabaam. Ay, agsangit ka talagan. Katuan, ano iso ti kahit mong aramidan? Ay, Berto! Berto! Naan ano ayan nilakay mo? Si Bibiyag pailaang anasabat ko, di ka naman. Ay, Berto, lakay ko! Happy ngayon sukat na kita sa balay. Ha? Anya? Agyaman na kamare, taintulod na dito ibalay. Kasano nga min, kat kunamot nga agtayo, kanti pa nagkitam. Pudno mo nga min, mare. Agtay-tayo kan tilupong gapoy ti inaramid ni Berto. Ay, Jack man mamati nga isukat na kanila kay mo. Apay asaan ka mamate? Kano insukat na iti sweet 16. Ay, nagubing matan nga, tinang isukatan na ken ka. Ay, Berto lakay ko ay ha. Amangan mat, no nadamdamag mula ang dayta. Amo mo dito yung lugar tayo. Grabe, ti chismis. Pudno mare. Adda nang isen kanyak iti litrato da adwa na ka-holding hands da. Nasingpot kamot nga asawa. No, apay nga isukat na kapay laang mat. Kawan, siyak tagluto, aglaba. Jak tupayin masangot ag sagaysay. Ay, amo ko, no, apay nga isukat na kanila kay mo, ti sweet 16. Anya ti amo marason mare. Saan ko mamasair tirik nam ngam agrup-rupa kamot ngaminan akalaban. Nagloko akong pare ka. Oh, aping agkatawa ka kasta. Inistoryak laang adda babae ni kumparim Aberto. Agalakan? Apay, sana yan, nakakatawa na ita ba kay? Apay kumaan nakakatkatawa. Kat no pirmi nga agrongrungaab ni Mari Marta. Imbes kumaamaasi ka, agkatkatawa ka kit din. Anya klase apanunot na itadakan ka. Ay, wala niya. Apay, nagbayso akil lahat na nagkatawa. Ay, aguuyong kansan. Terason no apay nagkatkatawa ba kay? Kit gaputawa mo itsura ni pare Berto. Nagngisit lang araw dahil. Pandak pa'y. Handa pa'y lagayam kumayat kin ko ano ba'y. Sapay tupol. Oh. Dahil tamat nga ruti pa kasi si daawak. Apay nga tamat. Nimod Mari Marta. Iso nga isukat dahil ti sa balay kaputan na ungal. Iso dahil tati kunakkan ko na. Agrup-rupa kalaban. Agasam tayo din na odi ang nagapad Kinama ng pare Berto iti bata. Anya? Inaramid na dahil ta? Wow, napay di mamaw. Nagtartara ni pare Berto ang nagpadaya kin nagpalaod, nagpaabagatan kin nagpamyanan, lilimo na lubong ay. Ay, sus talaga amarigatan ka, tawanan ni Pare Berto, Mare. Ay, kas makita mo, mare. Agasan man itadwaan nagdadakkel at timbang awitan. Kaba alam nga awitan dagita nga gigidan. Nalagan laang mo, mare. Nalag-an day taken ka? Un, mare, nalagan. Ni, anya na itaawit mo may anak kasupot. Napanak gimatang itibagas kan asukar di ta kantina. Kasanong nga amayawid dagita ita. Susuuno ko na, mare. Anya? Ada susuon mo? Ada pa'y awit mo adwa atimba? Kat awan nga rod nila kay kumare. Naskan nga aramida dagito para kadagiti 5 nga anak may.
ka talaga kin ni Mari Marta. Agasem, tanaawit na di dua nagdadakkel at timba. Kin adapay susuon na di ulo na. Sa bali na di nakagpil di kilikilina. Ay, nakita mo't gayam, apay adi mo pala tinulungan. Ne, apay ko matulunga. Kit ka ba ilan na mga inyaway? Ay, ti kunam kit di salot ka. Siya man tinakita mo. No babaero ni kumparim Aberto, si Kamat, sadot. Nagtal na ka man. Nakabulsalot ta dagita imam, apo managlalita igid ti kalsada nga inaldaw. Agberbero ka pala nga ron iti trabaho. Kat, ada nga ron tinabiru kam. Naguray ka ngamin na. Ay, saan ako na makauray, agtrabaho kan. Naguray ka, agtal na ka. Ni mo't pari Berto na ita. Itan sa lang nga nagamit ah. Ay, siputan talakay no, anya ti mapasama. Wag, hindi talikod ti balay dang agsipot. Ala, agin inayad ta magnatap no saan da ta amadlaw. Ay, nagrigat ti biyag ko. Siyakla amin nun. Agluto, aglaba. Ni. Ay, sus, ada kalaban. Ay, ada tatakaw anak kastar dito'y balay. Ay, ayan nandiyo badang. Ay, siya kayo. Nagawid ka pa ila. Kawanan kay tibain. Ay, agtal na kasi ka, Marta. Hindi naklayatan ni Tibatang. Nagawid ka pa ila ang salbag ka. Ay, di naklayatan ni Tibatang kunak na eh. Apay, kaya't mo ama balo adi na oras. Ijay kalatan ayan ti babaeng. Ha? Ay, kati sumay. Umay ko laalayan da kiti bado kan gamit ko. Tay jaya kong. Anya, panawan na kami. Isukat na kami iti day a sweet 60 na babae, ha? Ay, di mo ilayat ko nakit na eh. Batang day ta. Panawan ka man layan. Awanan kay kibaing bertaw. Ay, sus. Nay, sa akin iti planggana. Ay na. Anay. Ay, sus, natamaan ka lakay. Pirmi mat nga agapadan ngamin. Ay, tumayabot din na kiti planggana. Kas kada pinggan. Ay, agawitan. Ay, takarudan tani. Ado pa'y ti patayaban ni Mari Marta. Kunak amare, no narisuton ti parikutyo kini Pari Berto. Tanakita mimot anagawid. Kasano amarisot mare, kat imay na inala dagiti gamit na. Kayat mo sawon talaga pumanawan. Wan mare. Ay na, ay sumot lagayam nga uray la pinatayab mo, nagiti planggana kan pinggan. Ha? Kasano nga mom? Ha? Kuha ngamin. Nakitam siguro at imayab dagiti planggana kan pinggan ijay tawan niya maray. Aywan mare, kasta tinapasamak. Nagpigsa, ti panangibarsak mo mare. Nakaungata ngamin mare. Isungarod ahusto jay kunak, nga agrupo pa kaakalaban. Ha? Wan sa ngagpay sumare. Nang rulan, nagigam ka iti badang. Ay sus, kasla ka la tumagbat. Kasla kalaban nukwan maray. Ay nanakamak ka kumare. Ison sa ngagpay so ngayon sukat nak nilakay ko iti sweet 16. Naamiris mo matlangan mare. Wan maray. Kayat mo, ngagsublikan ka ni Pari Berto. Wan amare. Ang mumit alima ti anak may. Isungarod, anas kan abaliwam day ta. Kasla kalaban alangam. Mabaliwak pa'y ayamang sanggano akon manipod pa'y ide. Baliwam adi ti sexy alanga. Pang misis alanga. Mabalin nga ta. Bayam ta syakto ti makamo ken kamare. Nay, nyaturo rayam dito paray. Ay di man pagluganak nga agpaili paray. Awan pa'y met lumabas sa jeep. Mano talaga ti lumabas sa jeep dito paray. Apay nga mindasan ka, mapanidya para daan na ya. Saus. Ang mga naumay dyan ni Marta. Kamatan nagtupay iti badang. Narigat ay. Ne, apay nakabag kamay paray. Ha?
Pagan anay ko dagito pare. Apay papanamaya. Agkabalay kami na. Jay sweet 16 na cheese ko. Ah, talaga gaya mga the sweet 16 mo pare. Kasla interesado ka. Kaya't mo, taibirukan ka man. Ay, tila'y bagbagan mo pare oh. Di mo ko na mabuting ka kinimisis mo pare. Apay, sika saan? Ket no nakamamak di lang ana. Kasla pong matay ni bakit ko pare. Mas dawak yung nga. Tamay turid mo lat, tamay sukat ni misis mo. Ako na makarup-rupay ti kalaban. Makaumamay. Di pagamam ka pare. Ang mga numatagbat naktulakid Iso asakbay ang mapasamak da ita. Ay panawa ko. Jakpay kaya't ti matay pare. Anya nga tinagsaritaan nyo kini kumparin Berto ije waiting shed? Awan, nagitam lang nga nagsarita kami, agsuspitsa ka man ay. Siguro sursurwan na kang agbabayan niya. Kila sumsumre dita panuno mo. Padasam nga agbabae. Awan iti panunot ko na ita. Nasken lang adi mo panunutan. Sadot ka lang aruda nagbabae ka pa lang? Ay, padasam kunak tumat. Unay mo ti panang kusila mo kanya ako na yabay. Padasam kunak tumat. Ni, parlor mo da ito'y nang ipanam kanyak maray. Wan, dito'y kaapumintas. Saan nga taan nangina dito? Mabalin atawaran. Sino ti customer? Ni kumarik man ang Marta. Ay, si Ka? Manungay ti bayad ko. 1.5 umanayan. Buokan ko. Nakasil kami ngamin. Oh, dinagla ka. Plus jay training ko kan kuana. Training. Anya training. Training at tapno agbaling ka sexy amisis kanila kay mo. Suruan ka amag na sexy. Agunay kasmay sa sexy kan aglang lang sexy. Oh, mayat day jay Mari. Tapno saan kang agrup-rupa kalaban. Rugyan ka din di training mo. Apay nga, Jack makitkitan ni Kumari Marta sumaksak daw. Manang tangdanan iti sumakto iti danunda. Ha? Apay kimapsutay. Insardeng na ti sumakdo ata ang mga numatin nagjay matris na. Hanggang angawak ka mo. Pinagsardeng ko na ataklo saan mo adila-dilawan. Kahit kumusta ngayon dahi ta Kumari. Ta insuka da iti sweet 16. Numakitam tuman kit ni kumparim Aberto. Ibagam tuman nga agawid ta umay nakitaan ni Mrs. na. Tapay. Ay, basta ibagam mga agawid. Ibagam, emergency. Ne, apayanas kan nga agawid ak pare. Anya tinapasamak. Emergency ka nung ano pare. Ay, sabagay. Makabulan na nadyak nagawawid. Si Kaki di mo. Nalipata mo na naming pinsan di pamilyang pare. Kasano? Ket no grup-rupa mat ngamin akalaban ni Marta. Ay, nasayaat mo. Tagawid kan pare. Ta emergency ka no? Ay, wan pare, pudno nga da emergency. Apay mare, anya tinapasamak. Kat agawid ka ngamin Ay, makapadaan agmat lang raw. Taapay ko mamadanagan ka. Ay, ikaw, ay basta. Sige, agawid akong mare. Ne. Ay sus.
Sa balin samot abalay dito nasarat ko Ne, nakurtinaan mo't nang nagititawakan. Ay sus, nagbanglong. Iti nasayat arumara kon. Sa dino ti papa ng babe. Marta? Ay, siga dayta? Nakigtot ka, ta saan akong akalaban look alike? Ay, agtagtagain na pagsamatan. Ay na, agrengkan, Bertaw. Ay, anya laki din, Bertaw. Agrengkan, Na sexy akmat kat no kayat ko ti agpa-sexy. O anya, sobrang kadipay, jay sweet 16 mo. Ay, sanan, ay na, dito yakon sibay mo bakit ko, seksi. Ay na, mabalin mo matgay, ang tiag pa seksi. Ay na. Awan pa'y pasahero met, aldawan. Makapaturog ti kasoy. Awan ba'y maggaan pasaheros mo, padak? Ay, nakaapoy tagpasada ita niya. Anya ti paglugan ng tricycle? Ay, sus. Ay, aglogan ni Manang Bebang. Sikan ti mangitulog. Sikan na. Sikan. Kahit mo ti pasaheros, uday tan ni. Ay, iso tinakapila na eh. Nay, iso. Ito to. Kat mo sikan. Nay, apay asandak akayat nga itulog? Kayat yu ta idarong kayo? Oy, Jerry, nagbuntog mo lang una yung ti panagmaneho. Kasla saan ka anangan? Parta ka mo't atanay, maladaw akong igay atendarak abunyan. Ay na. Pasang at na iti kalsada. Ket no nagdagsim ka. Agreklamo ka? Ha? Hindi sa balil ako man din nagluganam. Saan ka ngagsaong iti kasta? The customer is always right. Kaya't mo, tayo darong ka, ha? Ay, 40 ti pasahim. Anya? Ay, sus! Nagninamutag, kanukin sila ang ti minimum. Asidagla ang dito'y nangitulod ang kanya. Ay, uray man pa'y asidag. Tain ako paramit amin day tatugaw ti tricycle ko. Double body kamit nga main. Ay, di mo ibagati kasta. Di nakuyawang. Ay, uyawan kaya mat. Talaga mat a double body ka. Oh, at iti pasahe. 15. Ay, kurang aday ta. 40 titad mo kanya. Lugi ak Di mo ammo aya a PWD PWD. Ni, kasano mo ta nagbalin ka a PWD ngay manang? Di mo to mo ila maawatan no ibagak. Saan ka mo tapilay? Wano tulang? Kumpleto ka matitipan nagkita. Siyak ti makunkuna person without diet. Nawatam, nawatam. Nagbit mo nga intulod ni Bebang. Saan ka man nagkatawa? Sika ko bakit tinangitulod kan ko na? Kat mo agururay ka ti buena mano a pasaheros mo. Ay na, nabanogak lang arudan anang itulod kan ko na. Inapanakpay, nalugi akpay. Anya? Kasano ko maanalugi ka ako na? Agasam man, nagkid daw iti discount. Gaputa may sa kano a PWD. PWD dahil dyan nakalukluk mag. Wen, kuna na, person without diet kano, iso a PWD. Ay, mabalinti ka sa ita panawanan. Jakton kayat nga itulod na a PWD. Uray anya pa iti mapaspasamak. Talaga saanan. Ni, nagadumagayam ti tao dito'y bunyag. Bunyan.
Anak nga tibak nang di agpabunyag. Ay na, nagadot isagana da. Makit-kitang di buo alitsyon, ijitan nga tila misaan. Ay na, nagdakulan alitsyon da ita. Ang imbitado ka kadimot lang. Masapol ay ang imbitado ka. Siyak nga imbitado ak mare. Ay na, adula amin. Kalugaran tayo mo day tagpabunyag. Mala, umunag takit din. Tamang rugin ti panangan. Urayin nakmat abebang. Makan mo ka di amin dito inalam amakan, bebang? Apay kumaasaan, mabisina. Sa anak-anangan iti pamigat. Ngamen, iris-reservak iti daytoy nga okasyon. Uray ata naglukmag gamot lata. Saan ka man asuman na ulit? Agtugaw tantamantan. Mabitla ang tumapanak pa yung mga ala iti salad akanak. Ay kat iyalaan nak mga roden ay iti fried chicken. Anya? Kurang mo pa di tamakan nga inalam? Kat no saanin amalagto ti kabalyo day takanam. Iyalaan nak iti 5 a piraso a fried chicken ah. Alain ka. Nagadumatan? Mahal daw na. No nagplete ko may 40 pesos ni Manang Bebang. At ako mapangal daw ko. Malagip kong adda ka magpabunyag dito lugar tayo ka. Ikat no isudya na panan ni Manang Bebang at PWD. Hindi ka, mapantabot na. Huh? Di ka lang mabay. Apay, imbitado ka aya. Apay masapong nga imbitado ka. Ay katuan mat ah. Mapantakitin. Saan ka mabiyag no puro ka bain-bain? Nagadopay man lagaya matao dito yung nagpabunyagan dan eh. Saan ka nagsao sa upay dita? Umay ka giting. Tama pang tamanganan. Mabisina kon. Ay, kasla mabainak. Agda ako may. Pagbay naman ko ma. Mabainak ka talaga pare. Agdatan dito uy. Apay, saan ka mabisin? Ay isa bagay. Imay tupay ni Bebang at PWD. Siyak tulakit din. Umay ka giting. Tapos magkita kayo kinabebang dito. Daras. O may kamanditaw. At da ibaga. Anya rin ka na. Gayam mo jay naglukmag a babae amang mangan. Ha? Aywan, kumarik day jay. Bebang tinagan na. Apay ngay, nagaduki din ti kanon na. Ha? Itay ko pa'y asip-siputan. Nakamanon asublian ang ala itilitsyon kaskada fried chicken. Kat, kitaan niyo mat ngamin di bagina. Anana? Adawaam, tamangan numasubraan na kat ma-ospital. Mabainak mo't ang mga nawa. Kitaam, napanmanan na nga la. Aywan, ay, nusak nabsuga ko. Ay sauce, ang mga numarbay pagtugtugawan na aplastic. Sige lang. Agala kay di ka rin. Nakaala ko. Nagpasig mo dito inalam. Nayunang. Agsubli akto manan ah. Ha? Anya tinapasama? Ano na? At ang sabot na atake dyan na. Anya ka kasama? Anay ko, to'y likod ko. Alita rin tayo sa hospital ni Bebang. Matayak sa matan. Bangkita kayo na, iti pangilugalan tayo kan kuha na, ito sa hospital. Ay, saan asa ka? Yan.
Pakpakawan mo't ano siya? Ay, mga anak laeng mat, anak katugaw. Ay, nadagsan ka ngamin una. Iso na dadaol like yung nagtugawam a plastic. Kasano ka nadagsan, basit lang matikinan ko. Anya, abasit la. Kat no nakamano ka, sublian ang hala, iti ka na. Basit lang tikinan ko. O ayan nan nga, di panginuganan tayong kankwana. Da kayong samot ado at ada tricycle na. Ha? Ni Jerry ta da tricycle na. Siya, saan ko tricycle di paspasada? Oh, agtal na ka man dita. Ay, kasya nyo ka din ni Bebang, taitarayo iya ospital. Jerry, Ay, sana siya. Ay, sus. Maplato pa yung tricycle ko. Sige na. kasuksukat ko lang titalig di tricycle ko. Pero jikit di maray. Dua kayo na mangitaray kan kwa na. Ay, sus. Diyak lang ko man imay dito. Sikan tumad nga may. Ni. Apa basulan na ay? Kasanungay ama ipanda kay hospital, Bebang. Kat nagdagsan ka man. Saan da ka maawit? Maawit naktupay nila kay ko. Kat no nilakay mo, ah? Yung may dakmat bagkatanan, Oh, ada dua lalaki nga may mangbagkat kan ka. Da kayo ka dito may mangawit kan ko, na? Ay, natagsin aday ta. Sa pa'y nagkukutong kami. Agreklamo kayo pay lang. Di yung kadikasyan ti PWD akas kanya. No? PWD. Apay, kaano ka pa nagbalin na PWD, man? Ay, basta PWD ak. Ay, bagkatan yung kit din. Pare, si Kadya Ulo. Pasyak niya sa ka na. Sige. One, two, three, Ay na. Nagdagsan mo. Ay, nahasan nakapulo sa may nga to. Ala, tumulong ako tap nung mabagkat tayo. Sige, agbilang mo na yun. One, two, three. Ay, sus, maidara mo, dumak pa yun. Ay, apay pinanda, ganda ngay, anay ko. Sakmatan, tinaiguyod nan. Anay! Aglisi kayo na. Anyamat na kito yan. Nagdagsan lang arudan na ito. Magbagkatan eh. Pasalsali kayo. Bailaan mo dito. Ala. Aglisi kayo. Ay, matayak sa... Ay, sinibiyag ka pa'y bebang. Anya lakit din aya, danag mon aya. Asikag tayo, itayan di tresila pangilugaran di ko na. Di mo ko na adita tricycle ko. Di pangiluganan tayo kan ko na. Ikaw na. Ay, maplat jay dalik ti tricycle ko. Ay, niya ka matang. Panginuganan tayo nga ron kan kwa na. Ay, sana dita tricycle ko. Ay, saan na mabalin adita tricycle ko, mag agririyak ka. Ay, mataya ka talaga. Hindi dakla ka asyan mo. Paspasan matman di ag-drive si ka. Tani, agngangabit sa amot ng tibiyag ni Bebang. Ay na. Kat no nagdagsan mo't ngamin day ta pasaheros. Ni, apa niya si Mardang, anya di napasama. Kun kat. Ay na. Naplatin na talaga. Ay sus. Na. Dua pa'y adalig tinaplat. Payasak pa'y lang mo, tinapili ang pangilugaran kin ko na. Naglukmag lang arudan. Ay na, kasyan tayo nagtaka din ni Bebang. Naplat dyan tricycle ni Jerry. Kahit nasawan, maplat mo ito'y tricycle ko. Konsensyayo matlaang numatay ni Bebang. Kaya't mo sa batan na kadyal alyana no marabyan kang agawin.
Nya, matapang butbutang mo. Kada maturog kay tirabi aprusan na dagita sakam sana ibaga. Apay adinak tinulungan idinabiyagak pa'y kunana. Gusto ka. Saan ako nabutbutan? Ala, itulog ko ni Bebang ay ospital. Nagkarumot hindi na basamak dito yung tricycle ko. Madimat nga ganda rin. Apay, asaan nga ganda? Naplatlaan mo da. Natukol to yung chassis na. Kita am na eh. Ay, Win. Nagkaraw. Ay, sus. Nadadaal pa ito shock absorber na. Jay, tricycle ko nga eh. Na-overheat mo't ti makinana pare. Ay, kunak no to yung tricycle ko lang tinadadaal. Napirdin to pa'y ti preno na kanyak. Ay na. Ay, kita am di sidecar ti tricycle ko. Sus! Narigat na matarimaan na ita tricycle mo pare. Napirdi mo tan jay sidecar frame na. Sus! Agbayad na talaga na Bebang. Singirag. Yan lagi di mo tan na tayo perwisyo. Ngayon pa ni Bebang kanta tayo pare. Anya nga iti ko na di doktor ko. Agbiagak ka di pa Agbiag ka pa'y agkisay ka ititimbang mo. Tapay. Na, tatamagan pa'y lang kat naglukmag ka lang arudin. Saan mo't unay? Ay na, aklunam ngamin ti parikot di tabagim. Tapno mabaliwam ti estilo kan kaado ti ingkakan kanan. Saan akton a PWD? Kaano ka ngamin aya nagbalin a PWD? Person with eating disorder. Siyak dayta. Gemma, nasaya at magtadimmagas ka dito yung cellphone shop, Ming. Saan agumatang agkikita aklaang. Nakasil kami ita. Dahito ito kita nakasil cellphone, oh. An-anusak dayto yung dikipad a cellphone ko. Sa alin nga uso ti kasta cellphone. Amo ka. Basta makaawag, kan makatext, mayatin kanya. Agpalugi ka kit din kinilakay mo. Anya ti kayat mo asawan? Di mo pa amo? Ti anya? Kit ngayon may kimatang nilakay mo iti cellphone na dito yung shop. Anya? Jack amo da ita At sikreto na gan ka. Nagmaya ti kinatang na cellphone na. Naglokon, adi na imbagbaga agim matanggayam iti baro a cellphone na. Iso gumatang ka matang. That's si screen ti uso itan. I'm home! I'm home kaditang. Nya kamutan. Apa binarsak na kiti charger ti cellphone? Di matang kagayam iti cellphone mo, di mo pa'y imbagbaga kanya. Ne. Abay. Kasano amuam? Kitaak man di cellphone mo. Apa yung masapula kita am? Kitaak no anya ti style na. Anya lagit ni bakit kun aya? Aday tanay. Nginginahan dayto yan niya. Ay kit. Urnong ko tinggatang ko iti dayta bakay. Gimatang ka iti cellphone mo, idinto taan ano sakla ang jay tipad a cellphone ko. Ne. Ay gumatang kamot ano kayat mo? Ay iwan gayam. Nakaluto kan. Ne. Kusilap. Nakalutokan ko na. Mapanak pala gumatang iti Ricardo di ta kantina. Ay sus apo. Ay kantarsam nga rod ate agluto tani mabisina ka. Anya ti katangam? Ricardo man,
pamintakan laya. Ay, mabit lang. Nadamag mo ka din? Ti anya? Nagsinamot gayam da pare Orlan kan Mari Wilma. Anya? Apay ang nagsinad? Ada ka no babae ni pare Orlan. Amom no kasanoan na amon ni Mari Wilma? Kasanoan na amuan na. Nabasa na kanu di cellphone nila kay na. Nagado kanu nga I love you si ka. Kas kada I miss you. Amom na anya ti awag day di tunggal maysa. Hani kanu, sweetheart. Day takot tirigat na. Iso asi ka, basa-basa ang dagiti maaawat ang mensahe nila kay mo di cellphone na. Amang ano, damotan ka ay I love you na. Napsugak Lumalaing ka nga gluto, bakit? Oh, apay atim makder ka, kat kalkalpas mo pa ilaang anangan. Ay, mapanak agpalpatita sanas. Ag cellphone ka manan? Ha? Ay, adala ang reply ka mensahe ti kumpare. Nadamag mo ka din, ang nagsina da Mari Wilma kan pare Orlan. Ay, awan mo tinasasaon ni pare Orlan na kasta kanya. Natakwatan ni Mari Wilma nga da babae nila kay nagapu iti cellphone. Ne. Ay, sos. Apay ngay, amula-mulag gitanak mo tayo. Ha? Balbalaagan ka, Mario, ha? Saan ka nga ang babae? Oh. Apay ngay, asyak ti makita makasta. Amangan matnod da ka ay I love you dita cellphone mo. Nyalaki din, awan. Ipakitam kanyak day ta cellphone mo. Tapno mamati ak nga awan ngagpaiso. Ay, sos, awan ko naklangarudan. Ipakitam. Ipabasam kanyak day ta inbox mo. Oh, saan mo ta mabalin respetar mo ati privacy? No, anya ngay day ta. No. Di mo ammo ti kaya tasawan ti privacy? Anya nga road. Ingka kita ginawan. Privacy lang. Di mo pa'y ammo. Anya di gatangang mare? Sa anak agumatang. Umayak laang agdamag. Anya nga ro di damagam. Diyay nga min cellphone nila kay ko. High-tech. Anya nga ro ita. Masipsiputak mo tin akanayon nga umadayo no kasta nga ag cellphone. Inton kwan, umisam-isam ngagmaymay sa. Agkatakatawa. Wan, inton kwan, adda ka in-inawag na. Uray lamapan ijerwar. Rumwar tapno saan mo amang ti pagtungtungan day ti babae nga. Babae ko nam? Adda babae nila kay ikaw? Kasta dagiti sintomas dagiti asawa lalaki nga adda babae na. Aya? Manipot idi imuso ti cellphone, imuso mo ti panagbabae. Nalakala ang gayam ti agbabae ta addan cellphone. Kasta gayam? Iso anas ka na si puta makanayon nila kay mo. Ipagpabasa na kadikan ka dagiti inbox na. Di na nga rod kaya. Dayta, adda babae na, adda sekreto nan. Sapay jak amo amitiron jay cellphone na. Wan at high-tech ako na. Sana bale. Adda pagpasurwa. Nakasil kami mang itan. Gumatang ka na ti cellphone mo. Wan, gumatangak iti cellphone. Jay kasla ginatang nila kay ko. Kaya't mo tuladan yung cellphone na. Maya, tapno agpada kayo. Dahil ito'y di kapada na. Kita. Suruan nakman no kasano nga usaran. Wan ay talaga kaya. Kasano ay alukatan. Jay face recognition. Ipakitam jay rupam tapno mailukat mo. At damat jay fingerprint scanner. Anya nga tati inusar nila kay ko. Face recognition? One no finger scanner. Manganan ko na. Ay, mangan ka din ba kay? Nakadumog ka mulatan dita cellphone mo.
Namin adukan nga ayaban di ta kusina, dinak mang mangan. Ay, kwa. Ad na ka replayak. At da siguro ka ay I love you man niya. Ay, awan. Ay, sus. Nagpanunot ka man ng itim madi ako nak. Apay anak ka isam ka nga raw. Ay, saan mo ka di akayat anaragsakak? Una, tadagayam kay I love you. Oh, sus. Abay. Sino man, tinangisel-sel di ta panunot mo iti dayta? Hoy, sabsabidungan dalaang ti panunot mo, bakal. Aday ta, nakaturugon. Alaot ti cellphone na. Kat ibatog ko iti ropa na. Tapno malukata. Kat mabasak jay inbox na. Maamwak itan no asino ti ka I love you, Mario. Kuna jay beki nga ibatog ko iti ropa na. Tapno malukatak day ti cellphone na. At ita, ibatog ko. Jesus, nagbaliktad mo to. Ay, isuot ko dahil ito yung cellphone. Sumango ka. Nene, abay. Ay, awan. Dinanog naksamutan. Saan? Maturog ka din tanay, rabiin. Bakay, Apay. pinakibiyangam samot di cellphone ko, idirabe. Saan? Apay kumapakibiyanga. Ket no ing kabil ko iti pandag tipungan ko, idirabe Idi makariingak, nakaparabawon, ijay lamisan. Saan ko pinakibiyangan deta cellphone mo? Nene. Agungot ka manan. Damdamagak laeng mat. Kasano? Kasla pabasulan na? Ha? Agdamdamagak laeng. Nay. Na, dumakal man ang nagiti matam. Pagan ano kumapakibyangan deta cellphone mo? Bakay, rumbang laeng asaan mo apakibyangan. Taam mom, nakailanad ije Republic Act number 10173. Awan ti karbangan ti asino man, apakibyangan ti may sa atao ti may sa apribado abanag, nga awan ti pammalubos. Oray pe asawam? Uray Kas maibasar data ijay data privacy act. Isu asaan mo apakibyangan data cellphone ko. Taad dalintag amang iparit iti data. Oho, privacy adula amin. Kunanala ang mataday ta, tapno saan mo ang mabasa ti inbox na apuro I love you tinilaon na. Wanan niya. Style day ta, dagiti lalaking aday duldulin da sekreto da. Wan nga rod. Ang mga no saan lamay sa ti babae na nila kay mo. Kaya't mo asawan? Ado? Kat, apay nga rod asaan na kahit nga ipabasa ti inbox na. Iparit na nga rod. Ay rik na dagiti ka no babae. Marik na da, no adda kalukwan ng aramidan ti asawa da. Kasla nga rod marik na kat adda ang talaga. Adda, kung naktumot kan ka. Adda nga rod. Talaga nga adda. Ay, ma-stress ako. Adda nga min babae na kan. Ang mga no 5. Anya? Apay nga awan mat dito'y di cellphone na. Nangidulinan na mata. Da talaga babae na. Diyak makaturog amang pampanunot. Ubing nga tayo babae na. Napimpintas nga ta. Kanabang banglong iti siya. O anya, kumusta nga nila kay mo? Apay nga isulang ti kumusta.
Kat isungar di ada aramid na. Ay, wan nga rod. Permi ang maistresa. Kasta talaga nga meno ada aramid ti lakay mo. Mariknam talaga. Kasta ka di. Agsakit ti ulong? Sa dino abanda ti agsaksakit. Ay, dito'y likod ti ulog. Agpasango ti sakit na? Adumano di tamuging mo kas jay? Wan, kasta ngagpaisaw. Kumapsot pa'y ka di ti panagkitam? Medyo lang mat. Wano pumartak pa'y ka di ti pitik ti pusom? Ay, kasla akla maatake no kuha. Ay, ada talaga ti babae nila kay mo, sintomas na dagitan. Manungat at ti presyon ti darakon. Ay na, nakangat-ngaton samot una yan. Ewan, makapay, blood talaga. Ay, mapana kag trabaho. Mapan ka lang. Apay mo ta nakasta ka. Ne, bigbigat ag murmuryot ka. Uray saan ka nga gawawid. Ne, ay maguray ka man. Saan kan samot na nakaturog iti rabi? Talaga saan? Ma-stress akon kan ka. Na, taapay, anya aya ti basol ko. Damagang pa lang. Awan, ti amok abasol ko, bakit? Iduldulin mo pa yun dahil ta cellphone mo. Tapno jak mabasa di inbox mo. Ah, ha, dayta ka di ti basol ko kan ka. Talaga nga da babaeng. Oh, adto iti cellphone ko. Lukatam, ken basaem ti kayat mo, abasaem. Lukatam ma. Mabasa nga raw. Mabitlaeng, daytoy, daytoy laeng tamudok ti usarak. Dayta, nalukatanen. Jay inbox na. Dayta lagaya, bila nga. At dayta, dayta tinbox. Oh, anya. Adda na basam amade? Awan. Anya laki din aya. Ay, sus, managsuspit sa kalaunay git nga main. Patpatsem tumat nga main, nagiti mangmangag mo. Lakay. Talaga ka ding awan babae. Ay kit awan Iso asaan ka nga agmurmuryo. Ay sus, bakit? Bumakit ka ano kasta? Agtalag ka kadi kanya. Bakit? Đồng chí Mai Vũ Đạt hay Mai Vũ Đạt bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án gì rồi cho án gì đi luôn anh bị cáo rồi vận chuyển trái phép người ta dân tộc mèo gọi là bị mèo chứ bị cáo gì thì đúng rồi người ta nói chứ muốn con gái này đám cưới mà thằng bao nhiêu tuổi anh mới cho hả trẻ quá thì nó không lo được không má khi nào nó có sự nghiệp có công ăn việc làm rồi muốn quen ai quen không ý là nó có ăn hay là đến 25 tuổi 6 tuổi rồi nhưng mà theo anh á thì anh sẽ cho phép đừng có nghịch anh hư này dễ đấy rồi nha thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi 40 tuổi thì sao ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ cưới vợ trẻ thấy nhiều thì con á hai bên hạnh phúc bình thường luôn á tại vì liên quan người ta bây giờ ủa ví dụ mà người ta mình phải đi theo người ta anh đang là phụ huynh mà ủa vậy hơn 15 đúng không hơn 15 tuổi hả hơn 15 tuổi không sao không nhưng mà không anh rất thân thiết là không thân thiết với ai không thương yêu con gái một lần sao không thương cũng thương yêu bởi vì là có giới hạn độ tuổi rồi dị hạn không được đâu ủa sao hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu em vậy bây giờ nhỏ hơn thì sao người bình thường không ai đi cưới người chất độc người da cam cả rồi ok thì kiếp mà mấy bé nào mấy bé bé chụp thế rồi giờ nè
chung không? Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói hồi là không có lấy ai luôn. Lấy con gái, cập nhật người ta. Cũng được. À. Đây, ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tường? Làm để yêu con rể. Không, nghĩ là nó quen con gái hay sao? Sao? Ý là quen con gái hay sao? Trời anh có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, kế hoạch quen gái. Có kế hoạch cả rồi, mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó, đúng không? Nói chứ anh có định kiểu bắt rễ, bắt rễ là kiểu có cái định hướng cho con gái anh quen ai chưa? Không má, giờ lo học. Cái hồi con bé như bây giờ là mười mấy, 15, 16 đúng không? Thời mà em mới tí xíu rồi ba mẹ cũng hay chọc em với lại nhiều người cái kiểu bạn bè hàng luôn rồi đó, thiệt kiểu anh em hết. Giờ lớp 6, 7 rồi có bầu rồi. Ý em nói là gọi là mai nè cha, mai điệu á, ý là anh có thằng Mai đào vậy đây. mai đào gì đây chứ, anh không có con rể luôn, con rể đâu vậy đây chứ. Có, đây, một ứng viên. Ai Ông trời mới chốt rồi mãi kìa Đạt. gió đánh thằng Để hỏi anh Hoàng chứ. anh Đạt có nhận cơm anh. Em có nhận cơm không? Anh Đạt không xứng nhận cơm ấy. Gió đó cái Ghê ghê. em có đồ dưỡng điện nè, bộ điện răng nó dưỡng điện tốt. Hằng, xuống dưới bắt làm cơm đây này. Cục gì? Em nữa. Anh Đạt chưa dễ số kìa. Thằng Khánh này nói chứ vô bay kìa đó. Đang nợ mãi vậy. Nặng em xíu thôi hả? Đâu có tốn thời gian. Đúng rồi, xíu thôi. Mốt đi. Giờ Đang đi nào rồi? hẹn với chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay. Nói chung nãy giờ lý năng tương ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm con rể anh Đạt cao nhất. Anh Đạt đang nhắm một ông anh là sinh năm 96 rồi. 15. Sẽ làm hả? Làm Ghê gì vậy? sao? Má Thì sao? Mới nghĩ tới nữa. Chưa nghĩ tới mà Em hỏi gì ạ? em hỏi vẽ. Hỏi vẽ đâu. Vẽ được cái này. Dễ tinh tú. Đúng rồi. Để lần sau mua cho em bút. Nói chứ Bút gì mới được chứ. Bút lông. Ý là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được. Lấy gì vậy? Lấy gì vậy? Anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút kìa mà bút gì mới được. bút bằng sách á hay là gì? Khổ. Sách gì? Mua cây bút. Sách của bạn căng nha. Em muốn cây bút gì? Cây bút. Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? Em đặt dị dạng anh thắng dị dạng. Hả ông này mà ngồi tắt sớm với ông được. Tắt âm cái audio liền cái nên tắt âm. Giải Ý là bút vẽ ra nước. Rồi được. Gì mua gà Mua gà ngồi giữa nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Dám Là cái bút dám nước rốt mà á. cô á để được hội nhóm chung thì xin cô cho em ghép trận. Chứ đợi một năm mà không có ghép trận được. Phải năm đầu đã bỏ lỡ rồi. Tại hàng ngồi đó tí là 11 nhiễm anh Đạt luôn á. Hút ra là toàn là thịt kỳ. Khó nhá, đá đậu hơn Hút học theo luôn á. Đợi đầu ai dài tóc người đó hôn. Ý là ai Cho tóc hắn đi, cậu Linh đi chịu được. ý là ai em biết sao không? Ai anh Đạt nói là ai tóc dài là ít LC nhiều. Ít LC. tại gần ảnh hưởng cả một cái Mẹ nữa. nét luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ đi thôi, kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút bệnh Ủa, coi tôi treo 8 chấm đọc cũng ra. 7 phút à? 10 phút rồi tắt rồi. Chứ anh Đạt cũng suy nghĩ đi á. Lựa chọn giờ như là vừa. Anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt Nghĩa là biết dần biết ta trong trận trong thắng mà. Đúng rồi. Ý là Nè ơi, bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì thì cứ lựa chọn em, chọn hết là chọn sao? Thì giờ em có cho anh Mình phải có phân loại. không có ba ông gì, ba ông gì. Không à, anh cái gì anh đã khác rồi. Tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á. Anh đưa vào phân loại rồi hoàng. Đúng không? Vũ sinh học. Đủ xíu làm lại. Đáng là Vũ sinh học đó. Ở bữa trưa là anh Đạt vô một bàn cái mở lên là new folder, đổi tên. New folder 2. Tới lúc là đổi tên là Kim Đua nè, không có gì để nói với Đạt nữa. Bản quyền copyright. Ui. Tú giờ nó nhẹ dữ thì. Mình chưa nói chứ ví dụ một con gái anh đi tới hai đứa. Đi đâu mẹ? Cứ chồng nó chậm cha. Anh gì cũng nó quen gì thì đi rồi đi sao ta? Phải không? Phải cái lúc đó chuyện nó không? Cái anh thôi đừng. Khóc. Cưng. Đừng có làm gì để hốt nó mày. Rồi cưng nó như trứng vậy. Mình khóc thôi chứ. Ờ. Nhưng mà
chữ 3 rồi, cũng là ở đây kìa. Mấy phút rồi 9 phút rồi, 10 phút rồi, 10 phút rồi, 10